Da kažem reći ili dve o tome, uz tekst koji vam stoji na raspolaganju, zbog čega mi se ovo čini jednim redkim, zanimljivim i izuzetnim trenutkom za sve nas. Prava se umetnička fascinacija ne da dočarati. Da vam ne podsjećam kako Kant govori o tome da se kritički sudovi ukusa ne mogu objektivizovati. I ja ne mogu da vam objektivizujem zbog čega nas umetnost fascinira, a naravno ne zbog čega je umetnost vrednost. Ali mogu da vam kažem da od kada postoji čovjek, od najranijih sinkretičnih oblika njegovog ispoljavanja, pa do danas umetnost je bila njegov apsolutni pratilac. Sa druge strane, matematički koji bar vi koji ste ovdje znate šta znači, nipošto se ne svrde na nijednu vrstu operacionalizacije, nego govori o jednom generičkom organskom čovjekovoj moći, o jednoj sposobnosti za abstrakciju i za simboličko mišljenje. Mogu bi se reći da postoje dve vrste simbolizacije. Jedna ova matematička koja govori o snazi duha da rešava sve pitanje i probleme koje ga okružuju, i druga ova umetnička da o snazi predstavljanja, stvaranja novog objekta, te iste probleme razrešava kao čovjekove probleme bez kojih čovjek ne može da živi, ako ih ne razrešava. Zato mi se čini da su saznanje i moć apstraktnog mišljenja sa jedne strane, a umetničko dočaravanje i sposobnost, apstrakcije kao umetničkog izraza, dve najtemeljnije moći koje čovjek ima, isto toliko temeljne kao što su to ljubav, potreba za opstankom i neki drugi koji vidimo kao temeljne karakteristike naše evolucije. Kad nam, dakle, u 21. veku, sa kraja prošlog veka i sa početka ovoga veka, umetnica dolazi sa svojim univerzalnim mašinama, što je osuničeni pojam s kojim počinje 20. vek. Da se ovo podsjetim, već je industrijska revolucija uzela mah u 19. veku, kad su u 20. veku u avangardnoj umetnosti mašine dobile ovakav simbolički značaj. Odjednom su se pojavili u slikarstvu, a naročito u poeziji, zatim u eksperimentalnoj muzici, ali dočaravajući nešto što je, kako kaže Roland Barthes, ne više produžetak čovjekovih poluga kojima može da radi, kao što to bilo u 19. veku, već jedan svet tehnologije, kako kaže Heidegger, koji zamenjuje bitak, stvarnost samim sobom. Mi više ne dopiramo umetnosti, mašine dobile ovakav simbolički značaj. Odjednom su se pojavili u slikarstvu, a naročito u poeziji, zatim u eksperimentalnoj muzici, ali dočaravajući nešto što je, kako kaže Roland Barthes, ne više produžetak čovjekovih poluga kojima može da radi, kao što to bilo u 19. veku, već jedan svet tehnologije, kako kaže Heidegger, koji zamenjuje bitak, stvarnost samim sobom. Mi više ne dopiramo do stvarnosti, dopiramo zapravo do traga senke tehnologije koja projektuje na tu stvarnost. Matematički počinje s one strane, umetnička sloboda predočavanja potiče s one strane i ovi nizovi simboličkih znakova, ovaj simbolički jezik koji vas okružuje, koji prodire do vas, hoće da vam kaže da postoji nešto važnije, temeljnije, bitnije, nego što su zapravo naše svakodnevne percepcije, nego što su naše svakodnevne potrebe i nego što je naša zapravo krajnje trivialna potreba da mašinama proizvedemo neka mala pomagala i sredstva koje nam olakšavaju život. Ne bi nam život bio podnošljiv da nema ovih drugih pomagala, apstraktnog mišljenja i umetnosti. Ne bi mogli da izdržimo. Vi u njoj vidite onu istinu koju bi vam inače izmicao. Ne vidite projektor, ne vidite senku na zidu, ne vidite čak ni platonovsku iluziju da postoji nešto iza te senke, nego odjedanput vidite da ste vi tu, da postojite, da se obraćate tome i da se to obraća vama. Odjednom osjetite kako je u jednom nadahnutom trenutku, u jednoj svoj knjigi, ja sam ih rekao, osjetite skok u egzistenciju. Kao da se jedanput nađete tu, na tom mestu gde jeste, osjetite sebe u vremenu, prostoru, iskustvu, relacijama sa drugim ljudima, sa drugim iskustvima, i jedanput znate šta je zapravo istina. Istina samoga postoja. Do te se istine prodire samo u velikim umetničkim zamasima i onim trenucima koji menjaju sliku sveta u kojima nauke doprinose našim najvišim saznanjima i pokreću nas nekom.